Iya yuk, sono terus. Ayo. Mana? Yuk. Ayo no. Mas Evan nggak temen katanya. Mas Evan tuh. Cepetan. Pencet ya. Mas Evan no. Awas nabrak. Lihat tuh. Terus pesawat. Iya pesawat. Yuk jalan cepetan. Tuh cepetan Mas Evan, kejar Mas Evan. Ke satpam. Lihat jalanan nanti tabak jalan tuh, belok. Adikku pacar gue tuh yang paling very good deh. Awas jalan. No, sini. No, sini. Belok. Oh, belok situ aja ya. Udah, yuk. Ya. No, Mas Evan no. Ya udah, yuk. Lewat mana? Sono, Bucrot. Lihat jalanan nanti jatuh, beloknya mana? Sini tuh kakak di sono. Belok sini lah. Iya kakak. Belok tuh temen tuh. Kela cepetan kejar Kela. Oh mobil, minggir. Nah. Terus adek, awas deh lihat jalan Me. Noval gitu, panggil Noval deh. Awas nabrak, belok. Lumayan. Lumayan pinter, belum 2 tahun tapi bisa ngendaliin nih belok-beloknya, ngerti. Awas nabrak, aduh. Oh udah.